Pozdrav svima ljudi, moj ime je Emanuel i danas imam nešto jako zanimljivo. Pa ako ste vidjeli u naslovu, danas imam jedan trik kako osvojiti novog brawlera. Kao što vidite, ja imam 14 brawlera i osvojio sam tog brawlera i možemo sad trebate da imate jedan od ovoga pa i onda trebate sad samo imate da dobijete jedan od tih testova. Znači ajmo i morate oba dobiti. Znači morate oba dobiti. Znači samo igrate dok ne dobijete oba. Ova ne zna puca. Budale. A me vodi je. Jesam. Sad ću da ubijem ovu rostu, dame. Pa je već zabdozirana. Desi rosta. Ne. Dobro, to je to, znači dobijem 10 nočića, to je super, 18 nočića, znači trebate da dobijete, na primjer, oba česta, ali ja ću to nastaviti, znači sad ću vam pokazati dok dobijem ovaj čest, Brawl Box, znači dobar, taj Brawl Box i onda ću vam pokazati onda ću vam nastaviti video kada osvojim ovaj. Pa ajmo da vidite kako ću ja to napravim. Idemo. Karlo. Aj, koliko ih je vam na mojoj strani, majko moja. Mila. Hello, o, gdje mi ode se Hunter. Nekako ćete probati. Dovući. Ne, ja sam mrtav, vidi. Ja sam vjerovatno sad odmah mrtav. Evo ga, mrtav. 55, aj, baš mi Panter ide. O, ne. O, ništa od nočića. Još jednom. Ja ću samo da igram to solo, jel? Interesantno. Idemo ovo vamo. Ja ne znam, joj. Vidi je. Evo ga, potrošio. Oj, ne. Jesam glup. Dobro. Na vez. Kuci posla, bre. Aj. A malo me briga, nećemo igrati.
Nećemo se ganjati igrat lice. Glupo mi je lice. Reci, Penny! Sam me nervira ta Penny. Penny, bre. No! Budale! Znao sam da ti biti mrtav. Opet bio kriza. Ali ništa od novčića. Ne razumijem ništa. Kako? Zato što... Ne znam. Zato što tako ne znam. Ha! Ne znam zato što tako ne znam. Ono tamo ispod derni. A nije, to ti je brok. Aj, koji promašaj! Roši sam ubija. Idemo dalje. Ajde dođite, ajde se pametno. Glupi ste. Ne znate no koliko je 1 plus 1. Budale. Oj, ode ja. Ko je koga ubio? A se ovaj začudio vjerovatno. Gdje odbi? Dinamajk odbi. Rosa! Ne, bili... A, budale. Opet, ništa. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ja ću vam nastaviti video poslije, a vi ćete, ako vam se svidio, obavezno stavite like, preplatite se na moj kanal ako još niste, vidim da smo jako puno novi, pa ću vam nastaviti video kad otvorim kad budem imao 2 ova česta. Pa vidimo se u tom videu. Ćao!